دما تخوش به دیار شهرداریه که بقاسی شهرداریا هرما کوچرات گو 33 گوند لسرن چما خبات خوراوستان دیه هل بدنا بابان 33 گوندان ده گلک مالبات هنه پیوستی وان باوی هي بسراسکنا خط الکتریکی هي كهرباء هي اروها رين سرکه و جبلی مسئله آبی و كهرباء مسئله که دنجی هي مسئله چوپی چاواتی آبی تند ویگر ماهانده بویرنگی چاوات خبته کرم بک سلافشتر آراس حمو تماشوان روناهی تیویرا شو تنها آنی سر زمان راستی دمک درجه شارداریا گل آگونده گریش ایران هرما کوچرات کاروی هاتی سکناندن راستی جی لو ما افجی گلک گلیو گازنین ملات بخار آنینه ملاتین هرما کوچرات راستی جی بروجانه مدبینه لسر انترنتی و لسر فیسبوک و بمرض آخرین بجوارم خوازن بریا رونای تی وی گلی خو بین لسر زمان چما شارداریا ما کار ناکم خوازن مسئله فهم بک لو ما ایرو راستی آرس هاتما گونده گریش ایران داکو از و مسئله با کی برفره بریا رونای تی وی ورا بینم لسر زمان مگوت تا آرس یعنی منی رین سرکل هرما کوشتراز ج کار کتنه و کاریا گونده گریشیرا و کل هج کار کتیا ریا سویدی و قلدمان و گریشیرا علی شرگی گربالات علی طاب کی قراشو یعنی گل ری سرکل به هرما ده مروف کار بج همه ج کار کتنه یعنی مترکی حتی مترکی چالو کورتک ته دهنه لو ما افج بیاد جه گازنان جه کو ملات بروجانه گلی خود لسر و مجاران تین سر زمان نه تنه مسئله شارعانه مسئله آویجی هن آرس یعنی وقت گونده قرچو وقت گونده بانش کفته برای دم کیجی مثلا آوی موارد پار وکر بجد پیوسته بیره کی بحریج مرا وره کولاندن حتی کو ام مثلا آویج کوکا خوا وره چاره سر کردن از این حال بدم قالوا اف مثلا بیرا بحری د پلاسازیا بلدی ده هيا ناد دم کی پیش دا اوی بیریج هر دو گوندارا بکولن دا کو مثلا آویجی صافی ببه مثلا دیجی هن آوا پیس راسیج آرس گلک گوند هن وک گوندی سویدی اشترا بجم آوا پیس لسر گوند را آویجتیه رین سر که گونت دیدار ریوا دچه آوین پیست سرات آویج لو ما ملات بجن چما شارداری نای آوا ریان چاره سر نک آوا گولن کو ختم اینه جه کو آوا کارزن ختم اینه چما شارداری کار نک مثلا چوپیجی اف قاسی ده روزانه او جهات سکناندن عربه چوپیجی کارناک چوبجی افجی بیجه گازنین ملات از اینها راستیجی هفسرو کا شارداری گلا گونده گریش را برز و وسیله عمر اول وسیله اگتو کرم کف داره ام تسپاز دکنم در فتوا دامه یعنی اف دمک درجه مد بینن گلا گلین و گازنین ملاتن هرما کوشرات لسر وهنه به روزانه راستیجی لسر فیسبوک تعلیق دانن کامنت دانن بجی شارداری نیامه گلی خاطر نسر زمان یعنی ام مسئله چما گلی و گازنین ملات لسر وهنه یعنی چما شارداری و اف دمک کارناک تمام سپاس قناة روناهيراجي سپاس كنج بو في برنامجي یا دیشی نهوال دیارتا آنی سر زمان تبجه بلدیا گریشیرا مثلا آلی کوچراتا تنی نه بلدیا گریشیرا به معنیه بلدیا خانه سرجیه ضمن آلانی کوچراتا ده او جی برپرسیاتا سیزده گندایا ویا جی يعني هنك ماسي الودا جي تبليا جريشيرات كأمنا خوش بن مسؤولية درتخن بس يعني بزلال كرن يعني تا نابه قال جنداجي قد او جي جريداي بلديه خانه سرينا جريداي كوچراتانه وقت جي مشاكل ما او كاري ناي بيك انين جي ان زنبي بلديه يعني راست ملات تشقار خنا بجي حق ملات ام تشكينا بجن اف حقي يعني سركي هر تش كي ملا غازندي خبغه حق ملات شرادي ريغيا و خدمات دك خدمات ملات دك بس يعني ياديش ما هجر ام بيجن انه شرا اف خدمات نايكرن شرا ام ايرو اف بشرا درجه و استي و سكنيا مايرو نشتجي يعني زنبي شراديري تدا هي ام نوجن تدانين بس زنبي هر يوم مزن يعني ميزاني بلدي ده نهاتي خصصاندن وقت صلاة إيصال ميزاني شو ما نهاتي خصصاندن ميزاني تاني بلدي مركزي رهاتي خصصاندن في تالي يجي دمي ما هولداني خوكرين وما شون ما مراجعة بلدية ديرجكر ما خبر دا يكيتي يعني هنك ميزاني في تالي هاتي خصصاندن تاني مخصصة بيرارة وصرف صحيرة ومعلومات تيجي أجوارا بيجم يعني ها في دمي داجي بلا وجه صرف صحي وبير آف أو بنا جريدا دائرة آفي يا ديركي يعني إنها مثلا أوجج بن خدمتها بن مسؤولية بلدية درت كفن أبوج معلومات جوارا بيجم يعني دمجين ها مثلا بروجي ما يصل هاتي وجه بيرا بانش كفتي وأم بيجم صرف صحي سويدي
يعني او انها مثلا دائره مياه تنسيق مراكنا بروجي خا ايرو والقام شلونه تشنجفيني بروجي خا قدم ماندنا بس تنسيق يعني تشوا نابر ما واضح هيش بر ما بري بقري دايوا ما بروجي هلدانه اواجي مثلا تنسيق مراكن كا او تش شكل هلدايا ويا كي غوندي هلدايا جبر امجي كشف ما هو مطابق به ابيكجي ويادشي مساتي ريا موافقه زفتا وبقايا او تشتق ميزانيش بلديه رانا هات خصصاندن وقت مشترك قلتي ما تشو قلي غازن خوشي كن حتى ما جو امي دري بشاره داري خو بگرن هگر ميزاني ني بلدي و چ کار بگه و چه خدمت بگه و چه مواجهه ملات بگه او تشد بج بشتي يونيفا قلي خوش ورات بجن شما جمره برانا خصصين امري البرفا قليل ملات بگرن جواره تشد بجن يعني تشتج مرة قلتن جو ام جهه ولداني و بگينن يكيتي ام بگين جهتي معني ام بگينن اداره قشتي وحتى نهاجي وقت برسبج مرة نهاتية راستجي برسب نهاتية بس وقت مشترك قلت في تالي يعني تشتا ميزاني هاتي خصصا بلقيش بر بها ودانيمة يعني آلية بيرا وصرف صحي تنهاتية كرن يعني مجوار جي قوم أقول مثلا وصلا إيصال أفقى بارانا هاتي يعني قشتي قندي كوجرات أم بيجن ريوا حمي خرابينا جس ريوا خرابينا ميزاني جي gerek her daxmış koçerat arabi xasasandın yani ne evleviş merkezi arabi koçerat arabi beldara ve ev tiştaji nizanım nehat diyar kirin tani او سر مساته صرف صحي وبيرا هات يعني كرين كنت دم بيج داين مساته صرف صحي بحال بكن جراسر بكن مساته افي لغندي قراشوخ وبانوش كافته يونس بلانسازيا وده بيرا كي بحري وري كولاند نهفل ديار اشخو مشترقو او بين جريدار دائره مياه نها مثلا قلي وغازنده ملات جي مجبرن هرن دائره افي غازنده خابجن علاقه جنين علاقه مجنين وقت تشتغل رسمين هاوي تشبه او بجريداي دائره افي ويا صرف صحي جي ام بجن سر جند السعوديه زي راستي جي هنجي بركزنم يعني جند السعوديه سر جوا تشي غازنده خجيب حقي واجهي بس كا يعني قالوا في مناطق جند السعودية أم بالذات بيجن يعني كابرصش خاكرنا مثلا أف 6 صالة أم البي 6 صالة سرهف أم عين أو خته يعني ما أنا قلت جمازنا 6 تشل مالن بينجي مالن تاني أو خته خراد به جبرت شيء شو ما خراد أو خته ما أشكال وألوان جوي خدي در خصنا ما في 6 صالة البي يكون ما صالحان دي وما خلاص كريه ودي ساعين أو خته خراد به ما كنت متر در خصنا شيء كنت منظم ما جي در خصنا ما لك زيتي جي در خصنا ما بلوك جي در خصنا ما زبل دنيا زبل جي در خصنا أو خته مال باطي وان حمي خدي بزن زبلي خاطي خند ريجار هذا هب تين قرتن يعني تك الآلين ديجي هناك جي خراد بن أم قولي إمكاناتي 5 صالحين بس والله هي في جارجي يعني يزيدي إمكاناتي بلدية شيبين راستيجي يعني وش خويا جنديجي هو كومين وكاس نهاتيه ج جندرا نديت اري راسته ام جيد بينن جي رخنيه ام جيد بينن جمره نخوشه تشكي نباشه بس كارجا يعني جنديك نهاتيه فصل ديد هاتن مراجعه بلديت كرن اصرار ذكرن وماجي اري كاري داوا وحتى هنج هفالي ما بيشنيار كن ام مال بطا حمياجي مخالفه بقن ما او ما قوي ملطين ما ام جبري وانا خدمته بقن مخالفاته مساتي مخالفاته مناكهن بحس هنا كساكرنك وام بجن الزبله خطا بجن جدا لو ما تنقرتن ليه هن مال باطي دي هنا علاقه وجينين راسيج بر جافا امد بينن افيد حوشه ورا طافج بر داري مالا ورا افا كاريز دهركه جلي فان كسان هاد بجن بشاراداري چما و مساته چارسر راسته او خطات بحثت که چند جاراجی هاتن اجمرا گوتنا ما چیکری ما سه تقریبا سه ریگاری و خطه ما چیکرین یا تشتی و نتیجات حالی مرا در کت شوپاندنی او کار من نری نو ریگار سر ویرا او ریگار کامل هبطیه وراستجي ما هولداني خدان جي حتى هوجي هولداني ما هنا معماله بينن بقرن و تشتي صبا شكستي تدا مراكن اقرب الياتها بها عماله بامراكن حتى هاج يعني حتى مستدهجي افد النقاش مدوي وما هولداني خو امدكن اموي ريغاري فكن بشكل به وقت موضوع مسألة أم قوري مش تفهم دكين أم مسألة بيري بحري بيجريداي آفي تيتوقع شارداري تعلق وجنينة مسألة جندي باروج وجندي بانش كفتي تاني مسألة ريان وصرف صحي جريداي واحد صرف صحي جي دبي جريداي دائرة آفي
ومسلتي مثلا بيجن سر بيري بحريجي يعني مناطق ما أغلبي وأواوي نفطية وشورجي يعني تقط مثلا تشيك جي تصرف كي فالاتي اللي بده يعني ملاتنها راسته حقي واهي غازن ده بيجي افي منينن بس يعني ام تشقى جوارا ده في يمكن ام بيجن مثلا ما جيولوجي انينا ما خبير انينا او دبيجنا بلاش مر اواش اف دركه يعني نزانه تشقى ام زحمتي ديك شنو حتى سر بيراش رقي ما تشو كتابي خارج ام خاطشون مكتبات تنفيذيه قامش لهم مگو مثلا هيجن نبيري بحري وجي ام دبيره 150 متر بكولن ام خزان بخنيك وموافقاوي هنگي هات اوروشا جي دركات راستي هات سكناندن ميزانيه هات سكناندن تدي اوروشا دسبيك هاي يكا ودركات اف ميزانيه جي هات سكناندن يعني حتى موافقه هات ما قلت نريني خو ما هولداني خو حمي اشكال ما كيرن بس مخابن او تي اوروشا دركات ميزانيه وجي سكناندن بله يعني هری داویل نوک هستارکاتیا گنده گره شیرا پیام آواج بو گل چنش بو گلین هرمی چیش بو و گلیو گازنان چنه اون توازن چه بیجن والله ام رخنا داري خد نراستجي جو هم بري ملات يعني ام د ملات حمي هيفي وال في شارع داريه في ريبريه بس اگر امكاني جي تنبه ام مجبير رخنا داري خو بدن ام نزيكاتي خو في شكل هبدن خياكرن يعني ملات حقيقيه مادام از في شارع داريه ياويه هاتيش خدمتي بك وامكاني نينن وهولداني خو تشتجمتي ام دكانشي بس بالتالي قلت تشتق جمرة جينا قدماندن وقنا ميزانية محدد هي ميزانية مثلا هيفانة هي ميزانية صالانة هي وآليات چند آليات خرابين حمشي وأمثلة مازوت جي دركتنا يعني زحمتي هري نانا إنسان تشتقنا هاتيا تشتقنا هاتيا شارع مرة سرچاب بله آراس لگوری هفسروک شارداریا گل آگونده گره شیرا آنیل سر زمان راستیش گل تشت دیار کرن به آوای کی برفره بحثی کرد که چما شارداری بدمه که کار ناکه چما گلیو گازنن ملت لسر شارداری هن ام جو تلویزیون رو نهای راستی آراس ام هول ددن یعنی هم دنگ شارداری هم دنگ گل بگهن سازین پیوندیدار سازين على قدار كل سر بمجاري بسكن هم لسر جلين شارداري جي بسكن هم لسر جلي جل جي لسر شارداري بسكن شما برج ورناي تا يمكن يا جناي حد ناس بجنب صالك راسي تو بره جمر ناي لو ما امي شما امي شوا كار بكن امي شوا وارين سركه تشيكن امي شما به مسلات آوا جمار آوا بيس امي تشيكن انجا امي شوا به مسلات بيرا بحري لقرچوخ ولبانش كفته بكون راسي جارس لو ما شارداری بجه پرج مرا نای حد داندن و ام خوازه بریا رونای تی وی جی گله ماجی فهم بکن کو چما شارداری افدمک کارنا کش برکو پره راستی جوار جوارا نه هادنه دیار کرن جوارا نه هادنه حد داندن حتی کو شارداری گل کار بکن لو ما افدمک راستی گله گلیو گازن تن لسر مسلت ریانه لسر مسلت چوپنه لسر مسلت آوا گمارن آوارین سرکنه رین سرکه جو کار کتنه لو ما شارداری بجه پرج مرا نای دیار کرن حتی کو ام کار بکن دبجه گاوا کو پرج مرا ور دیار کرن و دا امه بدل گلی خو کار بکنم ام جوکه تلویزیون رونای تی وی ام هول ده دنگ شارداری و دنگ گلی کوشترات بکرین سازین پیوندیدار سازین علاقه دار بله دیار گلکی سپاس جبونا که ته هر هم سپاسیا شارداریت کن جبونا که شیرو وکرن و پاربکرن ابان آگاهیان درباره در راستیجی ام وکه تلویزیون مجینات زانی بو بچما شارداریا وی گونده هان یعنی جیا هرما کوچرات شما بکاری خورانا به سدم مناسكر امتكارن خو بگینن عالیم پیوندیدار لگوری و ادی برسبه بدن خلکن هرما کوچرات گلکی سپاس جبونا کتن و چگانی مدیار حسام ج باجار دیرک